biraz kıskan usta kızıptı konkurs жариялайм. Бұл жаққа мынау береке болған екілі адамды конкурсқа шақырам. Айымдардан біреуіні, мырзалардан біреуіні шақырам. Қандай айымдар, мырзалар десеңіздер, актерлік шебершілігі бар, актриса болот элем деген айымдарды шақырам. Қысқасы бұл жерде кино тартамыз. Екі адамдан тұрған кино. Семьяда болған оқияларды тартамыз киноға. Барбы бір айым бір мырза. Кім? Келіңіздер, мырзалардан. Bir актер келеді. Актриса бар ма? Кім? Келіңіздер. Екілі приз. Бар, екілі. Қана айымдадан бірі. Мырзалардан шықты, актер шықты. Актриса керек бізге. Қана болыңыздар, бат-баттан. Gelin size gelin bol mu? Olmayla. Ağamızмен uruşağız. Hazır gemisi güçlü obraz bilen toydu jargan bolsa, hazır kızıklı oyun tartulagan bolsa, hoş bol. Ağamız beceriz bekönü birisi birinci orundalar. Biröğüsürge akçalaysıyla, biröğüsürgüne çoğundan çekerek çıkağızı. Oyunga көңіл бұрғыз. Bir актер, bir aktrisa çıktı. Бұл жаңа ойын бүгін birinci жол өткөрүп атабыз. Бұл ойынды, бұл микрофонды сіз аласыз. Biraz мындай жағырақ чылабыз. Bir стол. Алайын. Бұл 3 этап менен өтөт бұл ойын. Ошол этаптарында болған өнерді көргөзүп қалышыңыздар керек. Екөөңүздөргө тең микрофонду берем. Чачпада чеке чыгасыз, баспайсыңар бери. Штраф салабыз, кем баскан болсо ортолукта. Азыр биринчи шарты екөөңүздөр үй бүлөдө уруш жаңжал болот, кыйкырыш талаш болот, сен антиң мынтиң. Кыскасы ошолорду эстейбиз. Ошолорду айтып бири-бирибизди жакалашып урмай жок. Жакалашып ушунчалык жакалашканга чейин барабыз да, бирок урушабыз биринчиси. Анан экинчи этабын айтам. Биринчи этабына күбө болуңуздар. Баштадык анда кинону. Кадр 1, дубль 2 баштадык. Сүйлөп урушасыздар, кадимгидей эле үйдө айтышасыздар го, көнүп деле калсаңыздар. Баштайбыз. Ya buna bütkenler ne ceba? Ne kılıp atasın? Üyde koplasak çiğne almayız da. Ketersin sandalda koşturan. Hiç kaçan gelalım bir taşayım şimdi. Çoğa koçağa çıkıp kapsın mı bari koçada cırın? Koçağa çıksana çıkmama semeyin taşayım. Yeni ikinci varyantı, ikinci etabı Bактылуу үй бүлөнүн образын жаратабыз. Ушул эле. Экөөнү карап туруңуздар, кимиси мыкты аткарып атат меймандар. Бактылуу үй бүлө, бири-бириңиздерди эркелетесиздер, отура калып, гүл кылып бир нерсени суна каласыздар бири-бириңиздерге. Туттуруңар. Оңол жактан келсеңиздер болот. Даяр болсок баштайбыз. Бири-бирибизди эркелетип, кыскасы сөздөрдү колдонобуз. Жанында истерби, алтынын тозун баштадык.
насихаттыныш керек. Бұл жерде эми мына эжеме бир чоң ката кетирип койгонсуз. Эже мына столго турат. Сиз чөгөлөйсүзбү, тизелейсизби, бир ыйлап сүйлөйсүз да. Ката мен кечир. Башка кайта албайм. Кыска ушундай образ менен келебиз. Hazır. Birinci oklar kol çarpmasıdır ha. İstedik kopması çok. Kıyalağız birinci orunga tatıktı. Жақсы obraz yarattı degenden kol çarptı öyle. Aktrisa ecemiz, Nurgül ecemiz qanday obraz yarattı? Katta geldiniz? Birinci yıldan geldiniz. Kol çağlar mına toy elinden 500 so'm prestijga bulsun. Kol çağlamızlar aktrisa ecemiz. Birinci orunluk begim olsaydı dayar. Anam olacakta sura düşüyorlar. Kıyalağınızda жақшырдай deyip kıyalağınızdan bir kupletleri olsun ha. Kavgalıqsar. Ek kuplet. Cuk. Birinci tosttan başlayın ağam. Bugün geldik sizlerden toyunlarga, koşulabız ak niyet toyunlarga, tilekteşimiz yürekten, vaktılığı sizlerden bolunlarga. Kız turat diktep gülümde, kubanıp jigit suyunat, baktululuk ekandın unutulğuz bulmunat. Atkanı kaldı ey tandarada, abira uykum ey kanmadı, altıram canlara sanayla, hayladım mekanayı, sen bağın, başkana kılay vurulmay, bağlı kumla çadır kuyumday, nurundan neye haypadın, suyum benim ay, hoşumday. Buna priz sizge toy ellerin atından priz bolsun. Kol çarpmasıdır ha. Prizge tatıktı.